Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadi ka phase 1, kabing sign ni ka MOU, kahikut ka claim scrap, ka claim stay kata. Dari ka ong wat patung yo uput saudong. Di uput saudong ngir ni patle kata namar benta ka agreement kelong hapedeng the government of Meghalaya, government of Assam, but the government of India. Bangin engagement ya ka Soviet of India, bikin wat bang Soviet, tambah habis ke Soviet, kini Soviet jointly lengkat bat ki apli ki state government. Bat kumju rukat kum ngatuka MOU kabing la sign kabing la indicate kata kajaka ka hapsata kata kajaka ka hapsata tamalong yakin ni detail bro kumoki on the ground ni kalau hadu banda survey daka survey of India te hadin jong kata lalak banda beje beje tumput te kajing kren na kalian ka honorable high court kalau biba wat pat tumput habang wat pat tumput kabamut ngiru ko survey ngindang le empat le ka survey te kamut isakut suade tangi itai benta dan rei komo pika high court ka klem ong pada bah kasti ya ka MOU ya ka MOU mdei bersti hap ya ka biasanya pada government of Assam dan government of Meghalaya dan rei ka ong ba ya ka jing tumput nomor ki isu ya tumput kampat mi adu benta nirung empat ya kredit tumput ni kredit suaba ka haple suaka Soviet of India nomor pi kani ka constitutional boundary ngiap chin su ya ka map jong ka Meghalaya ngiap chin su ya ka map jong ka Assam hadin mengilaya rai la de sebenar jong kabut kin redraw pada ya ka map jong ka Meghalaya pada ka map jong ka Assam komen ni nomor ba hakatakan next hearing ka pada ka honorable high court ka thong nomor ko mo pingi ru mentang la penkre ni somit ya ka affidavit nadong sedong nomor pi ladan ngin syukren be jisya ngin ma lano ru bansu ong bet ba tungin droy putusam jungi lam dadon kanu conclusion ka bamot ke jingi pen bet lang pro atli state namari ka boundary issue ko mapi ka de subject hak ka ba de lan ba jong ka sarkar India ba kan determine nangnu kata ka map jong ka Meghalaya nangnu ka map jong ka Assam kata ka de ba ko pen persyai ka lomba kumbalong hadu menta ngimpat yo ya kata ban ong ba state ya ka MOU hanrei ke jing ong nak leng ka honorable high court long stay ya ke jing thung ya upur usam bat kani ke jing mud abang stay ke jing thung upur usam kamut kalong toy sibut namale se ka Assam yo kamut banwan thung maupun claim ka ta ka procedures ka ba nilai rai lang ha MOU de la se yo don ko katakan kat plus sibut hakabak nak Assam kan nut mangiru inut kamut kan swam tu hadu ba kanawan ka next year kaniru kanum kata ye ke jing kren ka phase 2 ngine ya be kumau ping la de thaw ye ke regional committee but kini regional committee nak kalian jungi kala don ke slok bat stakeholders nadu ka dis council nadu nadu ki snong ki thaw ki bosnong bo thaw ki bo right bro tikani kadang sedang ngidang susdang sen ni ka discussion baki but nak kalian jungi ke regional committee ka badai sepo begala ngila kerpat ye ki to ki stakeholders hadu ka dis council baki skobaban ai di kuat slash ke committee kena mungkin study na dong suaba kan don ke jitu bat ke regional committee na kalian juga sa bi tang su ong block tu hamno ka de ka Meghalaya bi de ta bi ngong don ki ba sim politik sekali udon we sokol ba ong bang ade unong yalam jo ki sunjuk kira basno uba sotun we ngong bi ngi recognize ya us right nong tu uru don lang hatuk ski hakabalapan scam lang ba jong usim jo kay makhairim ubi don lang nomor kadi ka blok tu hapo kabadai hapo ribhoy ka hap betsa hima khairim but next no na usim jo hima khairim upoy sim rai ubi ong usim jo karai hima nong tu te phina kata daw ngimdei ban suthu ka habangi ong block 1 block 2 kamu buat base back katkum ke notification kat kendai pasan away. Habis base katkum ke tu notification kat kendai pasan away. Kani ke block 1 ke block 2 ke hapo ke administrative control juga Assam. Dan rai menta hakani ke bangi keren ke move jungi ke lomba sengau bahaban retransfer dong. Ngim ong retransfer ya pro ke block 1 block 2. Ringi ong yaki jaka ki basyong ki khasi ki benar ki boy ki wat kita ki area sengau haban retransfer de hakabite pat ke blok 2 kabahap hapo ka nong hapo ka ribhoy district
kidon kat prateli ibadon hakalis ti kidang submit additional su sa sautuli kabamut ke total kita gisnong kidon arpo ateli dengan ta mengopi uturang ba abukren umut banyalam bakla lengkup ta balegin pa hakalis habapi ong arpo ateli kabamut desa asam ngebalein ini kre balein nak ya borsnong bortar ki submit sengi ya kata ka additional namar ki submit ko ngai kat prateli nata ki submit sa sautuli ka total kolom arpo ateli kita gisnong di kita gisnong arpo ateli kabamut bagi hab ke blok tu habong blok tu kamut ka hab ka sam pat poi sa kata ka stage ko pi namar ngiru ngile suai homework ilum sa ki kot kislana dok sedong ngi tingi kwa lut iken bor ya kata pat ke jinglong nak lian jong gam mikala ngi kwa bangin yo lut ki kata ka ba ki bebun ke balang ki kwa ban transfer sepo mikla ngi kwa ya kata den rei ko mo pi ya kata kampat kut namar ngidang pan susu ki kot kisla ki documents ki ba biang na dok sedong kenang ba por bangi clean por bangi song bat ka regional committee na keleng asampat ngin penbor ki ba pek kini ki kot kisla ki bangidon pek kini ki riti ki dustor ki bangidon te sngow ha ban retransfer no sapo